ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أن عبد الله بن مسعود أنا نبغى كونوا عبد الله بن مسعود قال بين أنا أمسي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس قد دولا قد دوكا فرولا قد ألني تيرين باكي كتاما نيكون في وهو متوكئ على أسيد وياسر التمرو بولو جلا دوبا بولو تيرين باكي كسينشوكا يجي مر اليهود كوتولا يهودا ودوتمنا فقال بعضهم لبعض سالوه عن الروح يهودا كون يغما وكو ايا نينكا نيننا ني ايا نينكا نين تشولا فقال ما أرابكم إليه uko ewa kumunya aula shika mishika juman shika ba aula katachide mana kam mako juman bala وقال بعضهم لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه أو وكون أتفوي ناشي أوما ni abe na bako mana doko an kana nyininka paskanta do abe minfo doko an ka nyininka nanya nyininka ate foi nyashi auma mi na bako tumamu yennin fo nonu nyogon ce faqalu saluhu fashaluhu an urruhi tumamu bennaka ko ci den nyininka ewo ko shisha aya nyininka wuye ci den nyininka ninna فمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم الشيء بمسعود كوكو تشيدن يا يرمنا يا مكو مفوي ساجي اما كما سي ساغما فعلمت انه يوحى اليه كو علي يادون وهود فليكا ولا وهود باكي كاجي تشيدنكا ودا يا تو يا مكو فقمت مقامي اكو علي جورا اكا جويرنا فلما نزل الوحي قال أقلت مامي وهو جينا تيدين كو يشالونك أن الروح قل الروح من أمر ربي على كو تيدين ما وبني نينكا نينا كوني فين سوغو جماندو مونين نيني وبني نينكا نينا محمد أفوye ko ninta au ka koye aka barate ala ka damfinde do ala de abe ala yere de kanya markan kun ala de bado au todo ninde jabi ula ko ninka ko tu ka koye ko tu ka kibariye o yenni alaka damfende o be ni alaka de nyamar kankuno ni ala de kere ni ninka la hala ani ninka doni ulu todo ninde saguma ni aya faida juma umbala anafa doye munye ciden na ka cidenya atunte kuma fenna ni wahaude maci ama ni cire nyire nyinin karam minna atado wahau maci ama abe wahaude makono wode ato ala yire yokwama wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ako cirente kuma na nindu wede kuma fo wahaude do na wahaurama bon no ye cire nyire emin fana hadamaden shempulu doni ke bagadu ate daga efana ka kuma masaila sila ni delela tibulo ala qur'ana ni sunna ani salafu katabulo la ni nyin karamina ni della bi bula ala qur'ana ni sunna la ajabi ni della tibulo masaila minna qur'ana ni sunna la ala famu salafu ka famula imaku afonta do ube afo mbetan nyanyini ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ala ko ikana kuma fenna min doni ti bolode ikado inyo itilon idusukun ala bi nyinin kan nunum belalla garade nko abe aya kono aya minni ala ye ka kuma ala kola ni doni ti bolo ala ya ni mushrikiya faranyonka aya kelen kono aya laba wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun ni aya ni fulanka fiya do farala nyogonka aya kelen kono aka ani aka fimfo alaka
ate mindo donc mogo kana kuma dina la min doni tibolo ete mindo ibe se ka ulama ki ka dere lay kay ulama ul muhaqqiqina ala yirida yansage kata ulama ni ebe kuma min fo ka fo doni ke bagu de côté doni ke bagu de côté doni ke ba haqiqaw iyere yado munun fanate kuma ni inun dingoy be kuma fo iba soro delila de bun ala u bolo qur'ana ni sunna sahalena o doni ke baga sugu fana e fana be se ka dilo wulula ke fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala ko ay doni ke baga nyinenka ate mindo ay doni ke baga nyinenka kitabul qadari ko wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah wa yashhadu lil ulama hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yashhadu lil ulama lagadar tigi fana ko akwate daga ika bara shike silama nima alaka kiri do minna nima kala doni ke baga nyinenka ni doni ke baga ye min fo ibo fo mo ye odi ya to mugbili wadi ko akotuma min mo ye sagili to e kata doni ke baga uma takhabbatu ufilila donc fo anka dina anka nyere kolosi ko kana fo nin dina la ko be barakina nin dina la fo aka soro do de labi bolo doni ke bawo ya fo ine cide nyere minye cide nye afuleya anyinin kara aya dade de folo fo wa hu jiginaka tuma mi ala ya dunya aya lafo aya fo fulana abdurrahman sadi bafo kon ninye la gosiliye ani bagaliye mugoye mugo munun na kacha dina la ubeta masaila do nyininka masaila munun na fatuka me ube masaila nonu nyininka ta'annuta kanna geleya ani kala nyini ube emi nyininka kuila dese akon nim fana ya ulu fana ma ala yulu fana bagaba ka kankari da hada made nibe min nyininka dina la akasoro min nafa bika iba fe ka nyininka ka barake na yede me ka nyininka liu doke doro ta annuta kanna gele nyininka liu ube ka nyininka li doke doro nka jabili ke wala nka do anyininka dola be deshe minna ni aya yelle sirilo o fana la ka hada made mbali ola sabana abdurrahman sadiko ako ni nyaayira fana ni yi nyininka kanna gele nyininkali dola ube yu nyininkali dola pour ki korobo ako abe daga atigiye min foyiye i kanu jabi anafa be min na iko jabi alay nyininka min na ni yere bado kan nafa tala kanu jabi min ba nafa ka dina la e ka jabi ola ciden fule kan nyininka ninna tuma min nunu nin nyininkali jabu nafatuka ciden ma jabi ayubila kata minna ayubila uka minye ninka koye oye ala de koye ko to ala bulo ni amanyin kalin jabi wa qawluhu qul ruhu min amri rabbi ay misanihi ninyi ala de ka koye o mimma istasara bi ilmihi dunakum ala de kirani ninka doniye awte ninka doni ala de kiranayi aw shento ola wama utitum obena donc ni nyaayira hadamade kabakoro nin fule abe hadamade fari kolola meite togo shidala kasoro nimmin fule ni abeye abe mina kasabala fana nimbe mina kasabe ninna de la sabatiran nimbe la hadisa kono tumama abu salma tafatura ciden tara bana bagato defo ayasoro ja fatura nya wagalendo ciden nya anya fulatu ako innal basara yatiba urru ako nya fulede abetugu ninde ko donc nya yiranna mogomi ni be fe ni saya sikran nani ma ni mbora ila atato e yere bayi iyere bi ninye atato malikew bolo ni nyaayira nimbe ye ni
fendo de asogola bula madedo abe meleke o de lay jumay hadisa ja barra ibn ajib ka hadisa ja akuni mugo minin saya shikaran nanala nim malikaw ya nimbo nim mugo nyuma de do mu'minu de do kom malikaw nim musora jeman do de bo arjanna malakul maut bin nimina akwa ba mina aba meleke ni nyaayira na fendo asogoro bula mado abe mina abe meleke kayira na ko kasabala kiden ko hadisa kelena ako mu'mini kan nim malikaw na be yele kata sanfe akasa duman de be bo jiya sankaba malikaw nu ye kasa duman me ba fu nin kasa duman fa ne jumaye malakul maut ba fu karasa fulana ni karasa dendo wode kan nin kasa ni mugo nyuma do mala kan kisi ciden ko na yasuru suye su jugude anin kasabe bo komi fali su jifade na kasabe bo chogomi wa nin fule ni la haladila abe mina kasabala mi afule hada made baina jambayka afuli kere fulani nyogon ce ite chogo shida wala ala yere de kere kere na doni masi shite jiya kono dogotoro shika dogotoro ya malla shama kon dondola ne kam masinde la kan ninye wote donc ala ko akere kira nin ko ni doni a chogo fari korola ko doni kere kera ni ale ala de ko danfen todo ko ciden ko fon ku jabi o ko fe ala ko oma utitum min al ilmi illa qalila ala ko hada madon ne ma foy di awma ni ala ka doni la ni fitinitew kayina mankana hada maden kera chogo iyire majigi adon ko ala ka doni na ko fitini de be ebolo wa kullu ji ilmu ha wa fawqa kulli ji ilmi alim ala yero yede ko ako doni ke baga be doni ke baga dobe e sanfe fokata doni da ala yere la doni ke ba be ado mugo bi sanfe fokata doni da ala la ni mugo minye nim fana don ibi yere majigiyo e kera chogo ite hari doka kalande bo iki jate mina ola e ko doni bi bolo chogo hari te doka kalande bo e pi mugo fana ni mi yere majigi doni kola ala bi la jarabi ni mi yere majigi ala bi la jarabi e musa yere ta kera jumanye ni ala ya yirala ko doni ke baga be kasur musa nabi nyuma de wahube jigaka nko hadisa jammin be bukhari kona ye wajulu ke de ke dondola wajulin donna mugo dusukun kono kosobe wajuli banne doye musa nyinen ka ko iska mugo be dugu koloka mugo min kalande o kateme eka musa ko ay alay musa jalagi akwa madoni sagi katale alama awa kunni alaka jondo be baji fula be yoro min ne alaka jondo be ta doni nyinafi al-khidri aqisa be bunkasir ba aqisa yeren natira ba surunya ya donc hada maden foyi madi aw ma doni la ni fitinite ay o ma atlaukum min ilmihi illa ala qalil alama aw bo foyi kalama alaka doni la ni fitinite fa innahu la yuhitu ahadun bi shay min ilmihi illa bima sa tabaraka wa taala hada maden te seka foyi soro alaka doni la fo ala yere ya kanu kila duniya minna masami hera kacha akorota lendo ne ala yere ya kanu ka fitini min dima abode dima ite foyi soro ala ka doni la fo na yere ya kanu ka min dima wal mana anna ilmakum fi ilmi llahi khalil ni mana munyala ya yira damfeuna au ka doni ala ka doni kono fitini de do au ka doni ala ka doni kono fitini de do وهذا الذي تشالون عنه من أمر الروح أو فلك من نينكا كومي نينكا نيني مما استثر به تعالى أو على ذكركراناي على ذكركراني نين دوني أو تودو
ولم يطلعكم عليه على ما بو أو كلمة نينكا كوي على ما أو لبو أو كلمة كما أنه لم يطلعكم إلا على خليل من علمه أبيكم إني على ما أو بو في كلمة كدوني لني فتني تدي أو النمفنا أتودو أو تقودلا وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والقدر بنكسيركم كوني على سنة سورة الكهف كنو كو بين موسى قدر القدر كقيسلا أن لقدر نجر إلى أسفور وغا على حافة سفينة فنغر في البحر نقرة أي شرب منه بمنقاره أبنا القدر كقيسلا تمام يعني موسى دون باتو ينكونو باجلا ولو سيغلي باتو ينكونو kono do nana ka jobbato indala ka ji sogi ni asoni adagolon aye ji soni na dagole kami mana mina na dagole ka ji sogi na dagole kami faqala ya musa qidri ko akum musa ma ilimi wa ilmuka wa ilmul khalaiqi fi ilmi allah إلا كما أغجى هذا الأسفور من هذا البحر قدركم موسى ما أكون موسى أكون نكدوني أني أكدوني أني دامفم بكدوني أتى على دوني كروفوي فنين كونو يميمي كابو باجلا نين كونو يجيمي سوكي كابو باجنا نكدوني أني أكدوني أني دامفم كدوني ati ote foye ala ka doni kono fo nin kono nye ji hake min soge ka boni mbajila aw kama qala ubi al-qidri ya fo chogomi salawatullahi wa salamu alayhi ni ala ka tanuna kishibaka wali haja qala taala ninde ko so ala ko o ma utitum min al-ilmi illa qalila ala ko foye maddi aw ma doni la ni fitinité donc doni be hadama dembolo damfembolo de tala jinya da fokata wuli o beye fitini de alaka doni la mimbe e fana bolo fitini de don donc hadama de nin kake sababu hadama de kele ki yere qadara do iki yere majigi ikado e kera chogo fitini de bi bolo o be ke sababu e bi yere majigi